Biyag ti tao. Adda ka numanen maangay amaswede nga anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo meten kan Joyce. Adda meten anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinkuha na dahil ta. Di namat kayat nanang. Apay ka no. Jak manam mo? Agam no di napay kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wala nang. Aguli magkaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan men, no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarkan ka. Anya manindagitayin sa akom si Kaalan. Nakaring kamot kaya man bakit? Natang tilinaon ti sako. Mapan ka man isursore di sentro. Anya kamutan? Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita? Nadalo sa pagsapulan ti kastoy, bakit? Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo? Agi sur-sur-sur laang itinatang? Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam, sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang, bakit? Na makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manulaang mati mapaglakwam iti may sang aldaw? Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kastalaang ti trabahom, awan lat ammo kun alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagam. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaap ta. Pudno ka de, jamang mangag ko, nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti kaaruba. Agabrod ka numat. Awan iti saritaan mi nga agabrod ni Joyce nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam? Imbagbagam ka no, mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo't tikas ta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas a pagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako ka natin. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mon ti aglako. Tas ikatimang taripato iti anak ta. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipilit ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mati agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramata. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Tas siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy? Well, dito'y kamatkan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakes na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman aklaunay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak mit laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kayat mo ti uminom iti arak, advice ko dita. Adamat lang makan iti ref. Ay na, magustak launay ti sofa, Teddy. Awan ngamin ti sofa iti balay, tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam.
Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod Agi sursurak manon iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan lagi ti text ko, nanang. Oret ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayem na akalugaran tayo. Ngam di damot ammo no sa dino tayan na ita. Ay, napanan nang arudan nga Madama siguro ti panangilakad na iti papeles ng agabroad, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayem na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamo iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas si pudpimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wanaan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na amamo na ijay abroad. diya ka mo, nanang. Kat, kumusta gayam ti planom akarinderya? Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno sa anak ko na mabampan no gamagmag na. Kan makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rekap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa balay. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Anda sa balay ka holding hands na. Anya? No kasta, saan anag abroad? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay-api manaw. Ay sus, day takit din. Apay naramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaen ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kan tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag kay tatay di? Basta aramidem ti bagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asao. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanen ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyak. Di kag balin ana arte. Sana mabalin nga agsadot-sadot ka. Dito'y kan nga agnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Pag hindi di amok kapay amok akay kayat mo matlaang. Hala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Orayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa itagbyag. Siya ka tinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga ron. Ay sus, impyerno dito nga lugar. Kinaagpaso na kat-ex-snack matlaang na dyan nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-alilaw. Inam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Idi kwan na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla nasingpat ngam nangisit ti kaunggan da dyan nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito alugan.
May sa lang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao tagbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya tiyag bayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kun. Narigat nga kalabanan ni Tidi. Jak amo no makarwar pa ito nga si Bibiyag no haanan. Adenyeg ko nga bastoy, oh. Awanan ko itiba. Di nakpilitan namang kabilkin ka, Joyce. Adan tumit laal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka. Di mo namnamain na mapasamak pa na ita. Aklo na mo, na tayo titigasat mo. Tiag-serbi, kanagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti dayto ang lugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatad takat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayaat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpot a customer. Kat makalibas kay ti dayto ang lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw dayja at Teddy. Jak pulos impagarop. Ang makaipatakdar ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Kahit agyaman ang ititulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo daytoy, anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman na adda anak iti gundaway ang nakalibas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tulungan da po, Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Jakpay kaya timatay nana. Tulungan da ko, ma. Apay, aya. Anyat napasamakan ka. Adda intarayak a tao, nana. Lino ko nak. Inla ko nakitag tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanya. Kuyugan ka, iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na ititulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, makaging gatagtakat ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak dayja at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas o ano atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay lang kumata mapakawan na. Pagbababaw yak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di musong batan ti saludsud ko. No saan na po no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam. Simuro tak iti tao ngayon pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo? Nga adda lalaki anak kitarayam? Wan, diya ko nilibak dito.
Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti illegal na negosyo na. Naimbag at nakalibas ang madlaan. Ano niya? Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan paikan ka. Sapay ko ma, tamaawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. Numabalin, makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makitkitak lang na di anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag stay out ka. Sige, oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak na. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit nanakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakitakin ko na. Wan Alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay may dito balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na kani. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man no alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kon. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mo't nga ron no kasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takahasiman. Ah, kumusta ka, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaang nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko mamasaksaktang ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumot ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuha na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi ta, nanang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agikatakon kas katulong niyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin iti nagpaitanta. Ngam panagkunakat saanan ang mapasamak dayta. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito'y. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan?
Agya man nakiti kinaimbag mo kanya. Nga oray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Biyang di tao. Agyamanak, tay manugot ka nga kita tayo di dito yung restaurant. Sylvia, Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, orayan talahang ta iluto da ka no, bay. Kaslan ng liday ka. Ada ka diti pareko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusa. Dahil talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdawa. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulong ti kwarta. Di ka gagad no masidag kanya. Saan apareko ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito balayaw jaw siya Adda ka di napanan na. Itay pelas 12 iti malamarimuar. Ngam aging gaita. Kisaan pa nagawid, Lola. Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwana. Tangdanak mo kiday. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwana ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka mat. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyum, nanang? Juan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanin kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, nanang? Wait syempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot timang suporta ka data. Oh, kita ang ti wallet ko. Ado manin ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ni, ilibre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ni, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intag dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbag man ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, adda nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita.
Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti pordia, Eden, balasang kaw. At dala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wala na. Mabalinta sa anak mo tabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia na ka nakakti makipordia? Ay na, kasanukat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Wala na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasam man, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Aywan na, mare. Agurayak laang iti mano atawan. At damat kang engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Oray saan kang agtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madanagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwartakan ko na. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At to iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto tag-text ka niya. Wan, maala, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idinaminsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Tangiwat mo manmat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No addaman relasyon ni, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isumat lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day jabak nang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Basta talaga tipiyang. Rumbang lang nga agbalin tayo at praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapal mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O, kitaam ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko.
Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya din ang ngagkwasayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kas tamad kan ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti. Proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti. No imay kayo, tapno sermonan daklaan. Mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumamuan ta asawa ni Lauro dayta. Ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani. Agad-adal pa'y lang ang di anak ko. O madani mat ket din ati graduation na. Ngam kasapulan mi pa'y ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Ada ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita ta nga ron iti sigod at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye! Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ka ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abasta agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasanak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron. Isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbaybayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay.
Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablabas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay kitmayat nga rod Tadda service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni ken Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Tayti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, anak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Birthday ti gayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Nagyamanak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog dyan? Alaam lang ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpot mo. Wan nanang. Ay, asino mat day ito nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day ito Hello, madam. Ha? Asino day ito Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na day ta? Sa dino tayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunot ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anyati ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang dagiti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y ang mamari. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga trabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong diti balay mo? O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agtayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas.
Ikarik adya kun ulitan day chay nga inaramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyaman na. Tainik kanak pa'y itigundaway ko nga agbalbaliw. Dayting arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama. Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kun dito'y simbahan. Adumot lat tagayam ti umay agkararag dito'y. Iti kaspi nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimat nagkararag. wan, Lauro. Imay kamat nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di panagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapo iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundang way tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuan. Jaya pukok. Iso timang ko'y kuyog kanyak. Nakapsot mo't tanda asawak. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti adoan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan tagipaw iti kwarta, ha? Wen, di ka mandanagan, bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Wen, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang anusan ko ang maala dagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya? Kababain samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yu kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amang ano talaga saan kami namadan iti anak. Taam mo yumot, adayo tiba ititawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon ngagdandan na kami ngam awampaylat anak mi. addan tulat ta anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo? Ngampatyak adumteng to. Saan samatan ngagtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da kan ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na tulungan di asawa na. No adda ibagak, makaungot-ngot. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na.
Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamat gaya man impaw it ni Julius a kwarta, anak ko. At dananang 10,000 lang. Laang, lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. No, mukla kas ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na na. Manula ang matatawan anag din na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laang. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kit din na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, panggaasi manak ko. Di ka agsao iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagkan ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam Saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. Elvi, Ha? Roldan? kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamot Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Idi na minsan nakalman. Nagbakasyon na. Madimat no trabaho akanayon ti aramiden. Ay, wana. Mayat matla ang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa iji balay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawana. Awan matla kadwa kay jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwana. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga Kumusta kayo matan iti asawang? Kas jay lata Aging gayta awan paylat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan iji balay. Adayo ang lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta. Addala masair tiriknak. Ta talaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa'y analpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka. Bakit? Anya? Ara ko man kamar. Agdigos ka pa'y mo't Kas lagi ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti sungbat ko. Kaano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigiddanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak na nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakita ko nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man o saan kayo nga okay. Talaga matasaan, mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, saan na nakasapulan day ta? No adda di salamat,
Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, hado ti agur ora at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano man nang agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Elby iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo? Wen maray, Dito yan nga agnaad? sakahan, nagbakasyon laan. Nagpa-Manila iti agsapa. Di mo't nagayan ayat dagi di adwa iday. Wan, mare. Ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karuba daruldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan mo kinidakes na nagkinumusta dalaan. Tidakes na ka nagsinubyan damanon. Tanay, ada mga rudasawa di anak maun. saan amabalin ang mapasamak dayta, mare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno aya ngagkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay aya ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ikastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo. Agraman day tabanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wan ata mga nuday tanto ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikanyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay ka di mandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak ditan no bilang laan? O di, agnaad ka niti pagkababanga. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten ka iti terminal ti bus. Awagan na to, nadakan ni Jai. O sige nga ron, tagimpaki akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin ka. Iso nagluto ako iti paborito amasida iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masida nga aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayaten ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break iti? Ang mga nadamot ten anak ta. Wen nga rod ngam saan na bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Jak makontak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Jak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kanawan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga ken Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko, mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Jak nabantayan di anak ko. Oh, naumasiguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie.
Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko taagawid matlaang ni Elfie. Baro. Kita ang ti result ti pregnancy test mo, Elfie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Kwa, saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Manganta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman naklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Nga malagip mo latam at agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wala, tanasaya at kayo latamad kanyak nanang. Kanda kayo ti pamilyak. Amo yumet, ajak pulos na amo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman, wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot, itinagbaatan nyo iti anak ko. Ibilang kalatakas anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok at tunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elfie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ijak mo itamari. Nabayag mo't ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak mo't makuntak ti sigod anamber na. Amangan no nagsukatan. At madlaw ko, Elvie. Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imala na kanyak. Patumot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y lang ti damagamat. Amumat nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Isa pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay masapul nga ramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawa no saan. Apay pa'y lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Mariribo ka nak namin. Saan may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Roldan. Saanan ang masapul nga aramidan tati kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Ken amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asan na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan mat ang nagtawad kanyak. Isong aging pagikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Kasaan ko aputot dayta.
Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nagkyutoy apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ani Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam, anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang. Wen, anak ko. Ket oray di na ibaga. Amok lata atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturo pa'y iti seledyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwan. Ket mariknak ang mailiw latta ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman na nagawid kamatlangan, bakit? Sapay lang ko mata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan hindi ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat ka latta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo, taiso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Daita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sika ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles a pamanak nagasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami. Tadi na maaklon asaan na apo to timpas ngay ko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kidi pimanawak. Kat sika ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat. Kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkaruprupa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni Daito, ya bakit kita kan mangmangag ko, nanang. Elvi. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatin ka. Sorry talaga. Ay-ayatin ka mo't asawak. Oh, bakman ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpagin kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. Yang di tao. Naimbag mo ta nagawid kan, Lili. Umasidag ka man kanya. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iti pagatalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh.
Mapan ka kaloy di pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia di dalan ni tay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga awal-wal day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man met atila pangiturtur nga mi ti saritaan, Petra. Basta si ti mapanindon bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami man na ni di pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko iji school kantin amakan, nanang. Aniya, unay kamutan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo laang saan tayong agtakaw tamadi. Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't ngamin ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Syaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, iji pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami japo ko yo. Anya, Nagtakaw japo ko yo iji school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. Aday gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasano nga idayta. Iso ang mapilitan nga agtakaw di anak yu tadiyo mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Nam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apa sakti pa basulam? Kat jak mat insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan ngagtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yu. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak ang muway ti dayja tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolan ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lili? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwila. Ay, unay moten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa man ako. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu Isutin nang ibagay iti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang?
Pasensya kayon no itala asinarungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho. Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya man ni kaanakan Lili iti elementary ha. Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang arudan iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungan ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardangan yung agiskwela ni Lili Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kayat apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talaga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal ay. Agbiag tayo latkamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kuwait anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngamparikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ay tamuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Inton kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo't ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo timang padal iti anak ta. Isonto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdesisyon Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wana nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man taim anugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na kati pampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wen takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Kanalpasan. Saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, debaga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kanto baybay anday jay. Wana nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang. Ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga rudan. Ururayin na ko ni Auntie Silvia Ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rudbit, Auntie. Nalpasan, inidapon. Ay, inton sumarunong agluto ka. Bantayam ngamin. Sayang tibagas no kastalaang. Wan, Auntie, pasensya ka yun. Ay, wan gayam. Mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan ag-enroll.
Kabailam day tatadakil kan. Wan, auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lily. Aday naramid medyo pagadalan, auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapa tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Alang, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisina. Imbatyan ka iti sidaam. Pagawid mo dyan anak mo, Petra. Apay pagawid, katagad adal nga rod. Oo, no makaadal. Sino titulungan na? Siyempre, ni auntie na. Taiso, timong papaadal kang kuha na. Awanan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Di kabsat mo tayong tiriknanan. Kat isunto lang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontrahan na, Petra. Gapo tabalin suwak ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka manan! Agkabil ka manan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ka aramid mo! Panawan kan! Kasagayam, ha? Hurayin nakdita. Tala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo, nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo ti kastang aramid ti asawa mo. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan? Tajay mo't bisyo na ti ununaan na. Petra! Ingka kitaon di balayo! Apay nanang! Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayo! Anya! Awano nanang! Nauraman ti balay mi! Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay mi. Anya? Ay, una yun. Talagang awan manak na kung di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta. Sinaakon da dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na nitayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan da dya tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvi, anak ko. Ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Apay uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay niya inaramid na ti kasta. Ay nanusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung nadya tao. Awan ti serbi na nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito'y balay. Takasaritam ko ma.
Basta ibagayo timbaga kada kayo, nanang. Wen, anak. Ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanyak, jay inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, Agbagtit siguron di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos nga. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ama itulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam to man ti uniform ko inton madamdam malili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ewan, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awana. Lumalpas ti klasem, diretso awed. Wen, auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas, auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nananak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro, nanang. Agtrab-trabaho ka no mo ti iji kalsada. Naimbag man ta napanunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod Amangan no nakaamir is kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo? Isyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensya kan. No'y talaga nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay lang ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko iti. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinadrek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaunungak. Nung saan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay, nasaya at tadan kwartam. Ay, talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige, tabayada kami ng dagijay, bakit? Aywan, kumusta mo tinta anak ta? Katadapay la yung syudad umadanin ti pa nagturpos na. No kasta, talaga pinagadal na antina? Wana, kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabii. Ay nakablawan ka anak ko. Nakaturpus ka iti kolehiyo. Babaan day iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak, nanang. Wen nga rod, ay na, oray na ungat kan istrikto ni Antim. Naparabor lata, saan na naimot. Wen nga rod, nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Wan anak ko, nagsubli akon. Katagyaman ak, tay nawat nakmanan ti inam. Pudno ka di, nanang? Wen lili, pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti panagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasaya at nga rod na nagbalbaliw kayon, tatang.
Nagsweldo kan, Lili? Wen, auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy, auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo, Tainik ikandak mat idi, auntie. Ay, saan? Idulin mo day ta. Agur nung kakiti para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida, auntie, takaasi damat. Nasaya at matama panunot mo day ka. Ay, anya ngay kat si kamo latinam namaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen, auntie. Naimbag mo at nakapasyar kayo, manang Petra, manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid na. Binilin ko pa'y ngarod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga ron ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akmen nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan, ading ko. Wan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Biyag. Di tao. Kurang ko ba iti? Arak. Bukbukan ba iti basok, Jerry? Jackie, nabartakan. Gusto ko man. Itulod ka na di balayo. Arak pa'y. Kaya't ko taglaman si ti Arak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Isa please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulod ka na di balayo. San? Diyak kaya't agawid. Maturog ako di balay niyo, Jerry. Sikati kaya't ko makadua. Ha? Kaya't ka di sa munday ta. Nga ay ayatin nakmat, Jinky. Aklunan na ka din. Sana na masapula baliksag na ita, Jerry. Basta agawid tan, iji balay niyo. Good morning, Jinky. Ayat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni Tiagsapa. Sorry, Jinky. Jak nagawidan ti bagik iti rabi. Ada na pasamak iti nagbaitan ta. Pakawanin nak ko ma. Awan rumba nga kidawam iti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan, datang rodan? Agayan ayatan, Jinky? Katuan anyapay ko ma. Agyaman na ka. Ikarik, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyaman nak, Jerry. Kat sapay ko mga ron, tamatak daram day ta akarim kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kan ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laang? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi Jinky. Ije balay da Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartak kami ni Jinky iti rabi. Kunak nga itulod ko diti balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na iti balay. Ala, sumarkan. Ala, sumrag ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey. Sikati makaan mo.
No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wen, manang. Sigurado ka? Ana ibawing mo adagos iti sabali ti Riknam, iti ex-boyfriend mo? Kasing sinayo lang iti nobyo ma. Basta dahi ti amo ka pamuspusan, manang. Tapno makalipatak. Anyat kahit mo asawan. Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamot pa nagayat ko kan kwa na, manang. Iso nga ron ngay naklon ko, tayo ayatak mo't. Wala. Sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Jinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanen, Jinky. Saan siguron, mama? Ngamin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day chay. Dahita nga minti madikan kakat. Naglaka kang agtinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak ni nobyo. Alang nga rod, sapay ko ma. Tasaan kan tumanen nga agsangit, Jinky. Nakasukat ka mo, Jinky. Papanamanan. Rumor kami kadagiti barkadak, manang. Agpuyat ka manan. Intun kwan, di ka manan makastrag iti trabaho. Sana bale. Nasingpot ni boss ko. Maawatan nak day chay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardeng naman ti kasta nga aramid mo, Jinky. Kanayon ti nightlife mo. Dahita ti pagalistuam. At dan nobyom. Isong agtalnakan. Makiasawa ka langan. May mayat pa eh. Manjak, agpapasak pa nga agbalasang, manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang, manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat ti makiasawa. Ta makibingay akton kadagiti agbalin nga anak mo. Anya? Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Jinky? Ha? Apay, Di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadagiti barkada na. Ha? Di namat imbaga. Ay, na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumrek ka pa iho. Ay, sana na. Baliwak tulangan ti sumarongkar. Nini, Jinky! Apay nga magpakwar ka? Masikugak, manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry, asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangrod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar, manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog ka niya. Uray, narigat ngamin ti makikasara dagos. Narigat lagdadarasudos, manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti inaramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka matgayam disidido ang makiasawa? Diyak mo't ngamin among agbunga ti panakailawan mi ni Jerry, manang. Anya klase ti pa nagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Dinakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanyak. Adan to gaya man anak ta, Jinky. Agkasarta nga ruden Pasensya kan, Jerry, ha? Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Ang masikog ka na ni. Masapol atak direkti pa nagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Iso please, di na kumapilitan. Kasano nga ruden ti sikog mo? Kat anak talata, Ipas ngay kunto. Kat taripatuan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan mananjay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da dya kapsat ko. Masikog lang nga ruden, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan. Naibarkada nga minin. Ay na, sigod akas jay na, mama. Iso nabayag,
Santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumat ngamin. Barkadista. Nailasagnan sa tikas. Jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim. Ngam dinamot kayat ti paikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama. Natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, maistresak mo iti dayjay akabsat mo, Krisa. Babae timpas ngay mo, ading ko. Alala, pasusuan tani. Mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit tirong waragatas kanyak manang. Ano ading ko? Kayat mo nga rod ang mabisinan ti anak mo? Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaiso na nga at dagro aragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo? Di ka lamaas siya ni ti anak mo. Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka. Ala, pagkatasan mo ti anak mo. Nakapas nga yung Genoviam, Jerry. Agam maapaya di mo pailay kasar. Namin na doon adaras ngayon bagak daytakan ko na papa. Angam di na pay matkayat. Anya? Apay nga eh. Jack man na mo papa? Ket, anyat plano yo. Di kay pailagden na. Daytang rod ti plano papa. Yawid kun tundag ito aginak dito balay. Ala, Jerry, si kanti makaam mo kadagiti agina. Anusam ti anak ko, tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok day ta agalad ni Jinky. Nasaya at ngarod no kasta. Baring agtalnan, ta addaitan anak yo. Sapay ko ma, ta idyan nandagiti barkada na. Kanayon kumatkit di abagbagaan ti anak yun, nana. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan na, nagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tapno maipamayasam ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad, para iti pagbiag tayo. Ay, sapay sa anak ka na iruam agtagibalay. Kan agaw awir iti ubing, Jerry. Irwan mo itan, tadan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na iti balay. Mairwam kanto. Sana bale, tanawan trabaho. Tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod at trabaho ngam nagsaramat ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga ka talagang dito'y balay. Iso please. Tangay nakatanggada kun, palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mata mga iwan kan kuana. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakil ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak na ipaay amin nakasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanin ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka, di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ruan, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit pay lati anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Diyak kayat nga agapa kami iti asawak. Isa, palubusak iti kayat ng aramidan, papa. Sana nasaya at apampanoy-nuyam ni Jinky, anak ko. Amin sa matakid dawon na kan kakat ipaay mo. Awan sapay na puutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatak ngamin ni Jinky, papa. Diyak kayat agumura kanyak. Una, ngam agruam tikas jengar aramiden na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkin na awatan. Ket, kasano nga rod ang ti apo ko? Adamat trabahom. Kasano nga rod ang maasikasom? Ipan mo, iti ayanda katugangam? Saan, papa? Agtali na dito balay ti anak mi. Mga laak iti mga aware ki ni baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito balay ti apo ko. Tada kami ti mga awir ken ko ana. Uri kayat ko ayag ti anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya?
Iso kanon ti mga waawir itanak mi. Awamot kit di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Kasanon ti trabaho na. Bayan yun nga iso ti problema iti dayta, mama. Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Taintay sa rungkaran ti kaanakak. Sikan sa latan ti mapan iha. Nasakit manon ti sikit ko. Masaduta ka rumwar. Ay, sige nga rod, tani. Italaang manin nga man trabaho. Iswa pa syarit ni baby, ije balay da Jerry. Naimbag na oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran, di ka anak ka? Nasaya tayo may ka, Krisa. Ha? Hindi. Abay, nagsasangit ka. Abay, ada ka di sana nasayata na pasama ka ni baby? Saan? Nasaya ti ka sa saan ni baby. Ala, sumre ka pa eh. Abay, nagsasangit ka nga, Jerry. Kalkalpas mi lang amin na nagsarita iti cellphone kini Jinky. Sininaan na kung tikabsat mo, Krisa. Anya? Taapay ka no? Diyak mo, basta timbaga na larason. Kat saan na ka dun nga ayayaten. Anya? Pangasim, tulungan nak amangay ayo iti kabsat mo. Diyak kaya ta sinaanak. Nang ro nakit adan anak mi. Kasano kami lahangan. Ala, bayam. Takasaritak to ti kabsat ko. Awan nga rod pa nagayat ko kankwanan, manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day jay idi. Iso anak relasyon na kankwana. Tinakdarak lang nga iti kalabas. Tadakit nga rodan anak mi. Wan, aklunat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tan nadagos day tarik na kankwana, manang. Daitan ti kanayon nga ibagami kan ni mamaken ka. Darasulus ka nga nga desisyon. Ibagaman ti pud no arason, Jinky. Adda ka di manan kabarbaro anobyom di tabrot. Ibagak day kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ka ni Jerry, ha? Nagsinublian kami iti sigod a nobyo. Anya? Kastalaangan ti kalakanaken ka? Ti panangisukat mo iti ama, ti anak mo? Manang, masayayat at ti sigod a nobyo. Ken? Kesa nun ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabungak iti anak ko. Kan, anak ko latamot ni baby. Diyak baybayan. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na di kabsat mo. Papaya makasangsangit ka. Makapasurun da di akabsat ko, mama. Di lamasyan ka dagiti agama. Nangrunay di anak na. Ay, isugayam asininaan na ni Jerry. Tanag sinubliandan iti sigod a nobyo na. Anya? Awan konsensya day di babae. Masya na ni Jerry. Takas taon na ya panagsangsangit na. Iti na panak iti balayda, mama. Ay, anyang ay. Awan maaramidan ta, iha. Desisyon ti kabsat mo da ita. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Ne, Krisa, si Kagayam. Sumra ka ah. Kamusta ni baby, Jerry? Ay, agurigur nga rod. Isojak simrak iti trabaho. Tako marayo no rumwarak. Ay, kasta ka di. Alam ka asim at ka anak ka. Impa-check up mo ka din? Rubuatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Ah? Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Chris ah. Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni papa. Awan mga sikasukan ko na, no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isa nan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako. Isunan wan.
Sublatan ka namang isala iti anak ko, Krisa. O sige man. O ato eh. Yan, anak ko. Nabanlogin ni Anton ang mga salsalakan ka. Di namat kaya. Ala. Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay akla, Sanak pa'y anabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan ka idi rabi San, doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayan mon. Rabiin. Jack pa'y lagawid, mama. Sangitanak namin ni baby. Di na kaya tapanawak. Anya? Sige. Sa paltulangan ng tiagawid no bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamo, iha. Asikaswam nga ron ti apo kok, tane. Jakmut makaumay dita. Nasakit man ang tisikat ko. Sapay ko mataagimbagan ni baby. Wen, mama. Adamot kit di agas nan. Tayin pa check up min ni baby. Oh, sige nga ron, iha. Ano samti ka anak kamwan? Sige. Bye. Kasla kano lang edi maladagan ni Angel niya. Ita, talo titawenan. Dandani nag-eskwelan. Wan nga rod. Kat agyaman ako na ititulong mo, Krisa. Sikantiin bilang ni Angel nga inana. Tasikamat ti kanayon ang makita, kan makadan na. Ay, masyanak ngamin iti ka anak kak Jerry. Ngamin, manipod na ki asawa ni Jinky ti sigod a nobyo na. Saan na nagparparik na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga rod. Ay mala, di tan lagi pang tikapsat mo. Sana balay, tada ka matan nakasukat na. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa, Krisa. Nabayagan na kayat kong ipod no daytoy. Angan, mauna anak itibain. Sapay ko mata di nakgurain. No ibagak nga, ay-ayatan ka. Ha? Jerry? Nakasingsingpat ka. Ket natin nagtiriknakkan ka. Gapo iti dayta agalad mo. Sapay ko ma, tama ikariakkan ka. Jerry? Awan dakes na, no agaram ni Jerry ken ka, iha. Ken adadapay, nga awan dakes na. No aklunam. Ha? Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunak, mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga, adamat panagayat ko kenkwana. Oh, anya pa ilang nga ti araramidam, iha. Aklo namun, taag kasar kayo kit din. Agyaman tayo naklon na kong Krisa. Di tan ibaybayag ti panagsimpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangadeng mo. Iso ti masurot, Jerry. Oh, nakaragragsakak. Jack nga mininamnama nga aklunan nak. Jack ni namnama dahi ito pasamak, Jerry. Iso ang nalabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, pacheck unay dayta. Sikati talagang intid ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawag kin ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Biyag ti tao. Adan taning ti biyag ko. Kat urayak lang ang ti pupusay ko. Ay, wan nga rod, Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. Adda ko makindawa ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sagbaya matayak.
Makita pa'y nga da napintas apag naadan dagiti aginak. Iso na mabalin. Agparami dak iti balay iti solar nga ipatawid yo kanya. No sa di no abanda ti ipatawid yo nanang. Sige. Ta itudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Ta iso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Apay no pagagas mo laang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw ni. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakat nga rod ti diding na. Sige nga Rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da na. Ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko na jay. Di na pala paggatang iti agas na ti pagbalay da. Isungtungan lang adan taning ti biyag na. Jay kat asawa na di agnumar iti balay da. Awan nga Rod Ngam agpilit mo't. Narigam mga minapaayon di adim ta masakit ngamin. Nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho na dyan anang. Agasang magngami. Ta 24 hours ti biyahe na nung nagdumangan. Dahita nga Rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balaylaang kandakkel mo'ten dagiti anak da. Sa doon magngami, dahi dyan manugang yun anang. Diyan agaw-awat iti kwarta di kabsat ko tamo ng aramila. Agat kasang, agipatakder da nga rudan iti balay da. Kastamot ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat a paayan ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito abanda ti itad ko atawid na. Nanang, agyaman kami. Masyanak mga miniti anak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat a paayan ti masakit. Kaasilaang, tanasubraan na ngamin tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang? Alang around. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? Inton bigaton nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta ngamin ti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo. Kadang iti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basit. Taduan ng iti anak ta. Dalawa kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas mo tapno da serbina. Umdas mo ti urnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada kaasit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti guntaway ko nga biyagi iti napawat. Pagyamanak. Ngam no talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali. Kanayon kayo maikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo, nay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan. Jack baybayan ina. Ayayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindog ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsingsipat ka, Wen. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko.
Pasensya ka na. Jack may pahiti ka sa pulan nyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmat. Ngan talaga, asahan na nakabailan ti bagay. Ikarik tatang, agsingsing putak. Ag-eskwela ka na imbag. Kat na makatulpusak, kat makatrabaho ak. Tulungak niya din ko. Kinuray ni nanang. Diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sika tinamnamak, makatulong itikapsat mo. Kinidinam. Iso nga, agadal ka na imbag, ha? Oo, tatang. Ikarik. Alag, di ka agsangin. Tanoon niya man ti mapasama kanyak. Plano ti Diyos, amin na kita. Akludan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo, tengel ti biyak tayo. Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim. Kastamat ni nanang yo. Kanayon kay ito ngay kararagan. Nay, si Kama gayam dyan sa anak ko. Apa ang nagawid ka? Awan klasem? Naglangan ak tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Wal nga rod, anak ko. Apay nga ipalubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakdir ta. Nagdakkal mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga ipalubos ni Lola. Idaw ka nung amin nanggal mo adya. Nga agipatakdir ta iti balay ta. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidig iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung ay. Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan damatad. Kandandan ipay malpasan ti balayda. Jay adim ti makagapon no apay nga impalubos kung agi patakder da ijay. Nanang, Pagbigyan tayon jay adim tanarigat apapaayon ti masakit kunakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pay ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangami na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle tayos laang. Ngam kasanon numatayon. Di jay asawa na ti agnomar iti day jay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo ken ka apok. Awan mo timbagbagana? ala, sa nabale. Tanako namot ni Lolam, nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabalin na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Isa pagbigyan tayo pay laang ti kayat na. Isa bayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukil a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo nanang. Mabalinan apag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pay sakbay nga umakar tayo. O nanang, kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Inton bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibong. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talo pa'y gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yu iti kwarto da. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbagmag ta napanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ni, parbangan
daya man. Pagihaman kami, Diyos ko. Iti samali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agihakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro abalay mi. Indayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kanyak. Aday ta. Apaya nalami istima to yung asawak. Apaya kastoy tilangana. Jack. Diyos ko, saan matan nga kang angas ti asawak? Jack!